Yo, just delay. So the chuba chapter na electricity chapter lera. Electricity ko matsungi la na thang shui ju shi dikhare na. S.I.Units. S.I.Units na current chi ga gi shi jire. Electricity na current potential difference le ohms le diameter. Ta de to chi ke to saba chi lo islam. Cheta international units the British SI unit stands for standard international units. Okay, so okay, SI units ladu samba khari ga jike shegol na elements in the electricity. Electricity is na element khada khayo me element ladu samba the current, electric charge, potential difference, resistance, work done and power din samaj kor ke shegol ya. Okay, so then samala khari lana Quran jo symbol lo yor tak ming gangja chide wale Quran symbol lo te symbol dila thawshi current ga jisi current ga ai re do and new this electric charge re do. Okay, sumba de potential difference ka ji v, resistance ka ji r, work done ka w, power ka ji p. ta khashe le lo ta go to get jo da pu khashe thu du do pena current la I ka ji res electric charge la q ka ji res potential difference la v ka ji res shima sang ma le lo ra ta this reason chil da ra. So current ka ji tang she SI unit khar la na ampere re ya ampere la de chiri ba mi ji ge ming re ani ampere ka symbol koran khare sha a. Electric charge ka ji coulomb ya chiri ba ji re ni ming te shagirta ani charge ko symbol dikhare sla na c. Potential difference v, volt ya v tere ni ke chibu chi kya v la du samba volt the potential difference to kya de ne ya potential difference la du chidan khalla re the change in the potential energy lara, while volt is the SI unit inko sign ya chipu tikan te ya. Next is resistance la du samba chidan ko SI unit the ohm la de chirik bajire ohm low jite re on na resistance la di develop chir. So resistance la du samba ngana jo ha ko ro ya ani ha go men ngi chel the next slide de laura di chila work done ga dishi gangi the joule lesson this re ani joule corona ming the rar yo atila ko SI unit la. Last is watt is the SI unit of power watt ka ji symbol the lelo w to. Okay, so these are the SI units of the elements found in the electricity. Okay, now the electricity ji jo chitani lo gyu na lo gyu ge langa jikura, so that is electric circuit area. And to consider something as an electric circuit, it has to be in a closed and continuous path. For example, an electric circuit is a closed and continuous path of an electric current. So targuji ne klo gyu na wondu electric circuit le maris targuji ni lo gyu ma se surange lo le yu na electric circuit le re ra di electric circuit na khari ka sa go la na number 1 sidara wire targuji ko yeshara langa jra, then switch tange ji, then ta ma se khare kola source biga tange ji battery na cell ji ni te do yo ha go nge ji di bulb che ke shuk che na simba ma thola ma ta che to fuse ni lo di nang rang sing gi thang chi da resistance yo ra ani resistance lan dir te sidara right side la na jo chida ni tingi di re dum shi ora chila na jo kare power tang de sum kha chi re kyo pe tang du sum langal kyo tang de dai ne khadu ka yu chi mi ro ji da khi ro ji da ya na bumper dikmale badu power tis khali tang da ma chi kyo tang ra. So the resistance is la de or khari la na current di shukchung ta hai. Okay, shukchung tang du ta de di jale heat ka ji ke jisli ro dikhaya ma shura shukchung tang it la resistor la. So for example ngajo bumper dosli hoy na speed breaker lera o de la ngajo speed cha du da chipa chicken resistor la chire la ya. Lastly ngajo ammeter the voltmeter la du sam ampere current ka ji che genge voltmeter la na potential energy of the battery the check chinge. Okay, ngajo symbols samata chare SI unit ta chare the electric circuit ta chare electric circuit na yo ichha gi chala den jo khari gari yore un sa ta chare the remote thidu samba ngajo ming thi mara. So remote din jo ming sama je remote re se yo
teacher ji see the pele lo yure. Next question.